Hospital Regional Eduardo Ximenes iha município Baucau, quando stok ai moruk la iha, parceiro internacional no local FFDTL no Fundação Local Sira sempre ajuda. Ane pona hospital Baucau, durante ne funciona dia aquela, atendimento dia aquela, mas assunto baru, nebe nessa itu buat menciona pona stok, morok, stok equipamento suporta, sirane mas ne assunto stok kita quando vai stok out ne stok ne assunto nasional, mas hospital ini ya neus para atu resolve stok ne, kami biasa koordina itu parceiro sira, parceiro nebe balong ini parceiro lokal internasional o FDTL sira, nebe ai moruk nebe kon stock out, kami bele usus support ya sira, ia area bokong makanya sang FDTL, klinik FDTL, nebe dalam rumah kon ame amor sira ini lah ya, sira bele ajuda kami, di datang NGO Fundação Lafayette nebe kon enapa ya dari lokal kon ya moruk rumah lah ya, kami kon stok lah ya, nebe situasi emergensi, kami biasa kon usah sudah bersira sira stok, sira biasa support kita. Depois coordena o centro saúde sira, nebe moruk baru nebe ita ne stok out, quando sira ia ita bela fotia sira, equipamento já nessa estrutura que sira nama ita ne stok out, ita bela sira ia, ita bela fotia sira. Durante el moruk saya mak iha moruk nebe ninia be stok out ne aman saya temera saya ne cabe babe sames senhora sira colega sira bela direita ya saya sames para bela for informação ainda claro para itu buat sira bela saya selalu cerita kuliah mau kuliah fala sira ini ia adalah rumah ini layak wayar data mekanisme saya delivery nemos usene taruh kabar nasional us nasional depois mais sames regional usira sames regional nemos ita bisa agora lorong movimento ita quando saya lorong update depois quando sira iares saya ia moruk nebe stok ya sira tende queda us dile mai depois mais